Ngikubingelele phinde ngwamukele mbukeli kwesibanzo sikulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi sekuvele-ke osabisa yena-ke uMax laphana-ke kuwona-ke uTikTok ngesikhathi-ke yena-ke uMax umfoka amakhanya ebambe ulive naye-ke laphana-ke umyeza ngalo-ke udaba lokuthi-ke uMax ufuna-ke yona-ke imali kuyena-ke laphana-ke uTamara imali-ke ebikade idonate-wa iwona-ke ama-influencer nabalandeli-ke abaseka yena-ke uTamara. Nansi-ke ezinye zey'nkulumo noma-ke ividiyo mbukele enguphathele yona-ke ufakazi ukuthi-ke uMax sebemsabisile ngempela ukuthi-ke akenze noma yini kodwa-ke bezohlangana noma ikuphi. Nansi-ke ividiyo mbukele ngikuphathela yona bese uyalaphana-ke comment section sizwe ukuthi-ke wena ngabe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba lwakhe-ke uMax ukuthi-ke afune-ke isamba semali kuyena-ke uTamara. Siyabonga. Ngajwayelani kabi la bafethu angivumele mina ngifakile la kuTamara 1.5 ngaphinda kuphelisa imali sengifake mhlawumbe ngako 4 point something yabo. Angikhalele leyo mali mina ngaze ngize la kunina ngizobanga umsindo ngizokhuluma ngizomemeza mfethu bengafakela uTamara isiqu sakhe ngifakela ukusupporta inkulumo hayi umuntu ngifakele inkulumo besupporta inkulumo nina benzohayideka kusho ukuthi ngizotshela thina usinyoni kusho ukuthi nina nomnyeza nalabafethu enikhalela imali uTamara kanika imali benzosihayijeka benzosiphuthuza kuyindoda mfethu awuzokhuthuza mina nje ngiyindoda ngimile ngokwamzimela sibone usiyenza njani onenkinga futhi weMax ngoba mfethu uyathuka inhlamba awungithuke mnganami ngiyacela thuka mina manje njengoba ngikhuluma ungithuke sibone ngiyacela Sala usijwayelana kabi hayi sizani ilimi uTikTok phela i-app mfethu i-digital thina sabantu sibonana kanje abantu phela thina phela thuka mina Max futhi bucela ngikunike inbox ukunika inbox mina mfethu lapho ungibone ukuthi kubani ngikutshele ukuthi ngiphi usho nawe futhi ngiyafika bangifayile ngizofakela ipetrol manje wena kodwa yabona mfethu uTikTok beningafundanga ngodubula niyofunda nisemathuneni nithwele inhlabathi nesifuba emakini abazali benu behlele emakhandleleni singajwayelani kabi la mfethu angivumele mina ngifakile la kuTamara 1.5 ngaphinda kuphelisa imali sengifake mhlawumbe ngako 4 point something yabo. Angikhalele leyo mali mina ngaze ngize la kunina ngizobanga umsindo ngizokhuluma ngizomemeza mfethu bengafakela uTamara isiqu sakhe ngifakela ukusupporta inkulumo hayi umuntu ngifakele inkulumo besupporta inkulumo nina benzohayideka kusho ukuthi ngizotshela thina usinyoni kusho ukuthi nina nomnyeza nalabafethu enikhalela imali uTamara kanika imali benzosihayijeka benzosiphuthuza kuyindoda mfethu awuzokhuthuza mina nje ngiyindoda ngimile ngokwamzimela sibone usiyenza njani onenkinga futhi weMax ngoba mfethu uyathuka inhlamba awungithuke mnganami ngiyacela thuka mina manje njengoba ngikhuluma ungithuke sibone ngiyacela Sala usijwayelana kabi hayi sizani ilimi uTikTok phela i-app mfethu i-digital thina sabantu sibonana kanje abantu phela thina phela thuka mina Max futhi bucela ngikunike inbox ukunika inbox mina mfethu lapho ungibone ukuthi kubani ngikutshele ukuthi ngiphi usho nawe futhi ngiyafika bangifayile ngizofakela ipetrol manana yabo sala sijwayela amasibe mina imali thina sifake oba khuluma uMax ufake emalini umyeza ufake emalini bazokhulumela ukuthi akekho umuntu owacela idefender bona bagibele ingane bakotela ingane bazofuna ukuthi enganeni amazweni engane yabo bezofuna imali thina sisupporta support umnyeza support uMax support uTamara support inkulumo finish malume uyathuka la uzothuka ngalezi zinja lezi ezophindwa zibe abafazi la ebagolwe laba mfethu abame yena lapha esigodlweni mina mfethu onenkinga thuka mina alo thuka omalume lo thuka abantu abazobengenzini thukani mina okay club mfethu usijwayela amasinda okay club no TikTok uyanhlula bafethu usidakelwa la kumane club hey wemadoda inkinga le yazi inkinga ngempela le ya